Tami men share encourage kicha nana cha kokoerta nana cha poson week samalar week mowa I shisherang kicha el tuan kasampalen processing faith the processing acha poson poson maymen eukiyang kicha ira walu ari chap kita kasaya kasampalan acha poson rongorong hearing the word rongorong masan and coach and so makarong iyan so me pulta kamelelo nanam mongyong nanam maur ari hearing the word believing the word koryaumo link number 2 number 3 asking the word ari kicharong kicha kamelele kicha kaker paki ok chambil paki nintuan me masani momana chapan paki okay so cham paki masano kapayo may maniuki yang kicha ranwach yeyi receiving the word aleti masano okay aleti masano I link ng papayo makotoka pa na non processing poson watch so Ein so koros si kamelele me ein so koros me kichel paki when there is asking utana pan mia receiving okay nisong korusia ipaninta menana cha acha mor me koros me kicha paki utan apa mia kasitpan aleti okay makicha songa na ramas mauta cha paki up guest yeah Beka salkite so chaka sikpa ime karatak chas chokanaleti okay I last week ko saya tuan asking kasampalan achaken paki achaken paki pues pak chocho kicha paki kichas choaleti ime karata aramas okay aramasu wangte so chaka mele la kapakap so chaka mele la kauno 30 se paki yeres chesapang ap makchabang kilang tama puksaraw masa niyang kicha me ima kicha isu chokanale kiti pwe kicha pakin wrong attitude taka pakin kaiten kupuran kuach ka roprapanga chapen kowe ka pakin me koch pwe ka maupam ka pakin me koch pwe ka kilang lapo aniki ka bilmen yang aniki so it's out of wrong motives okay ima karatak chas chokanale di pasapang na chakapakapakan ranwach imang kasaya sang ni ang paki awitanan miya kasikpan aleti receiving nan Matthew isu lel walu ekos kasaya wasama kichapan paki kichapan ala ask and you will receive okay so after asking muranam paki utan there is a receiving ikamelle mamangoy mason pakpak utani ikoto paki me koch kita iyanane imenale Aria acha pak kichater pakicha apaw yawi okay ramas kininta makupuran ko chan poita kaya ranwach meninta yang kichama ikupuran ko sang mau koras acha port kichana na wiya me koch po en poita tama kichapakyo pilnan soni sa konoria sa payo kakakoy ko watak inchkiti irampung ka ya tuan sharing up kan kakoy ko pilpakat ako watak apnan soni sa konoria sa payo wasa pil kasampal kabilpang ko la watak akos ko siya tuwan ambilpan paki okay tala kumail paki kumail pan ala pues amail peran na nun sakla lang imak chelken peran kiki ain sa weo makakanalete me koch makawitana naneo makapakpakyo peran nun sak kan mina namongyong kakamperanta okay so ni sakpayo isa konoria sakpayo utan pilan so mamurna chapaki there must be a receiving okay mia aleti so nan imang kasaya chan ni me coach mocho nan katete kap nan katete kap okos kasaya awiyawi ta sang takawewe ti lokayan nan katete kap sang ni lokayan creek okay so maksyapang puralak lang the origin ni chapi yamoman aray kawewe lapin lo kaya receiving okay so receive wewe kin lo kaya creek wewe ki lambano lambano ilapin lo kaya
lambano kay teken it is not passively take something which is offered to you. Passive wewe kiniyam sucha ke awya cha. Okay, kasyo utan pasan kita na mong yung komen ale, the komen wiya me coach. Passive wewe kia malaylay kakakota cho ya awya wiyo anso me kota kaale. Okay, ya wewe lambano nilo kayang kri kaka wewe takoch receive wewe kuta to actively take hold of something by self promoted action. Okay, wewe kimaka utan anso maka pan ale. Okay, to actively take hold dependa ka ngitin ale ka pain pasan kita rem ka pain Kepin pan ala, kaitan ka awyawi aramasa manong koto ikiwe. Okay, ka aleti, I hope me yatano wewe tami intintay. So differentiate kawewe wag pasangan passive or active. Okay, passive malaylay, passive kakakuya awyawi yo maramasa koto kiyangu ka ala. Okay, wewen receive me imelan kau kawewe tuan lapin lokaya lambano sang lokayang creek me kawewe yang kicha to actively take hold. Okay, me pain kowe me pan ale pain kowe pan puko kita pain kowe so maka pak me coach kapan wiya tama kana no yap kapan ale. Okay, ore ikasit me sainsal. So receiving by faith is not it's not passively receiving, okay? Rather, it is something very active, okay? You lay hold alete ni poson kay teken kapang wiya kampaki ko wiya awyawiyo ma paita mau masu chapaita arya kupran coach. So alete ni poson wewe ke kapang paki kapang kamele la makapanaleti kapilpang wiyang me coach pakapanaleti. Okay? Arya, ay so much chakan pakisay kinchaleti, we need to check our hearts. Kachanane chok ma, kachanane kilanta makareta ay chaleti. Okay, chok ma, basa na nay mong yung niyay pakpako. Ma miya me coach miya nane kawuti, ma miya me coach miya nane wiya. Okay? Ari so chipang wiya suso kauchi, chipang no tacha pakipake yung yawi. Ay ban pakingay katong kamasanan coach pil Pakipakeo, tatang kamasanan coach ki inaon kauno kan me masani. Okay? Or nanay kapakapakani ban, tatang ki ay poson. Kamkamelele, kapakapin poson. Kapakapit masanan coach. Tatang kamasanan coach. Ni ay kamkamelele masomaw yo. May pan example, masomaw. Okay? So ipakarin kauno, iyanane yan maula. Okay? Isay kincha maula. Tame pilay pukaw po yan kak. Aleti ay maulaw, ischupanuti, ipilpangkat katete masanan coach po na mo. Ran koros ipanintamay, inchamu yo makamunaw kiti, kereti po yaki ay maula kan, lupalukan remo ay maula. Ran wachi maula na maran kaun Jesus, pilmanta, tuwecha, tapilnan rane upakta pa, I healed in Jesus' name. What ki wiwiya me coach, okay? I-actively yan mo, kay teke ninta pa keo, mimiyaw yawiyo, ma isu cha maula ori ipil mau kaunas cha sapang kay te kini man. So receiving the word wo kipan apply tama coach masani kituan sa pol mamasan. Okay, so actively faith receive by faith wo kutanipan very active we are me coach kapkapayata tama kauna masani. Amen. So what can we receive from God? Tamak chakakaleti sang kauno. Putamis ko siya man sangat receiving the word. Chamchaman. The word masano yeyi kauno. Yeyi Jesus Christ. Okay? Makakakulawatak na soneo. Masano chachaka kachure sang masano kauno. So may ko siya masanan ko, chikos ko siya Jesus Christ. Amen? So sang tamak chakakaleti sang ren kauno. Okay? So what can we receive from God? Kachakakaleti acha komor. We can receive salvation from God.
coach katara to sapol ma yera so pen pokila como yung ngay pwe kikchang kakaan kumor sochuk. Okay, nan so neo isa kriyaw kasali yang kichawa sa matana apurail kancha. Okay, but as many as received them, Israel kan mamuitang kray sa Israel more, akiyang Israel pungan wiyala sa polma sari. Okay, but as many as received, to them he gave them the right to become children of God. Okay, to those who believe. So iyo sang me esocho given ang karusia. Aleti wewe ki meman makoto paki abanale. Amen. So aleti receiving socha kanota cha koyang mal karusia. Receiving wewe ki kakoto ko paki kawiya me ko cha kapaleti resulto. Arime sa insalang kichailiyo wasamara maskala petanki matamatawa makarusia uya serian coach. Manko karusia uya kapikapikan coach. Coach kapikata aramas karusia, coach kapikata autapa lango sampa autapa kan kapikapikan coach me uya mimi po sampa. Okay? Ap masanan coach bil masan yang kecil me akachki yang kecil punguisak en belata. Okay? He gave us the right to choose. Sangeo me sa chakachki sang kecil. Aria kecilan pen pilata. Me pilata chai I me pilwiyala sa polmasari. Aria sa insalimenta ko lawatek na insone o isakriyaw. Ariso akay kasamoy ro posonlar e apkachki yang rail pungan wiyala sa polmasari. Okay, so kichakak yang aleti we can receive salvation. Okay, pilsong ta magchakakaleti sang ren kauno. You and I, the kamuyongay, kichapilkak aleti manaman and ngay sarawi. Kichakaka receive power from the Holy Spirit. Manaman sang ren ngay sarawi. Kakakulawatek na wiya iralaute ura chikichik walu. Kasali ang kichawasaw. Okay, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. Okay, chelpang wiya witnesses nan wakan. Okay, wasawas ko saya nan Jerusalem Sudia. Okay, apong kicha masanan ko chang kicha may sang kapwach nan wiya walu kichapan aleti manaman sangren ngay saraw yapan kach tipocha. Okay, when Holy Spirit come upon us. Once ay so makamuitang kray sa more ngay sarawi kach ream. Amen. Aria receiving the word dalete masanan coach may we emaneuki ang kachamay sangach. Song tamak chakakaleti at chakamor sang nan masanan coach. Kachakakaleti manaman ong achamor sangren ngay sarawi sang nan masanan coach. Kachakakaleti achamaula we can receive our healing from sicknesses. Maula sang so mau kan magchamimilala. Kakakoy watak nan iran pungkan. Okay? Ay so magkrais coach recha. Ay so magkachakap kapayata paykong sa pulmang coach masan. Puksaraw masan niyang kitsanan James Bayo Wisu. Magkachakak palianta chapel. Chapel makinkiyang kitsa so mau kay tekan kauno. Chakak palianta chapel resist the devil. Okay? Kachaka kau so mau, kachaka karati so mau sang nanachamor. Kakakprowe ko watak ranpungkan ng James Limawi sa kwano ng kayong son silurye sa kiurye sa kriyaw. Kapilkak watak ranpungkan to kola rong kaskulan na YouTube makaskasali ang kachayl tuwan healing. Okay? Kakakpil aleti deliverance, salataklasang ang setana attack. Okay, man ko sang kapon may wiyakas ko saya ipaki kamiyan kachla aniki ang so mau spend nan YouTube. Kaskul chocho me sanger nan sompongan March lalato ranwatch kaskul ko wiyawin nan Facebook live apil download nan YouTube. Ari ipaki kan kola nan YouTube o YouTube mangay kan kakpatilong ko patikolong sangan topic tama kamanasa. Ikamelala machon ko na bata
sawas kepana ira korusia makasampal aramasamanan kak asa kokoirtate en miala ang personal relationship ang kauno. Ari ikangangeken kamu yang piliang follow nan weekage, okay? Amanach liter chaki memelangkas kaskulken nan weekage moman kechay laramas ren kauno. Katetepan amor sochuk yang aki repentance tuang kalula o bil water baptism. Okay? We call it 4 straight night. Ari ipakakan kan bil tautak la kay sakeo kan yang wrong masanan coach kupilkola na YouTube ka school koros makamenasa mepitata ang poson mepitata ang maula mepitata popod mepitata momanampan kaus ngensauch. Okay, mepitata spiritual wounded spirit olan maslale pitata mak song koy kanane te kamena sala mepitam personal life yan karechi yukola na YouTube puede que masan ka koros uya mimi download it there ay sa weo me kanane mimi wasaw amen ariyo sang may man kakela kakin kichama song eu kicha men maula song eu kicha men en mausang ni chapio en pungila ay mekchana no yak chana ne paki o kichana ne aleti amen ari me intentaki ang kichan kakaleti achapuko kichan paki kichan rapaki achapanaleti pilsong time chaka receive. Okay, so entire kichaka receive chaka kaleti achaka morla kichaka kaleti manaman kichaka kaleti kamaula na chasumau kichaka kaleti deliverance salatok lasang mokitin anseta na tangkan na chamor. Okay, kakolawatak na 2 Corinthians 9:8 wasakos ko se llama coach kakong. Okay, I mean nan Rom limawi saksu kakolawatak kachaka receive abundance kachaka kaleti unsa kachaka kaleti lap. Okay, na 2 Corinthians 9:8 memang kasaya coach kakong tana God is able. Okay, God is able to make all grace, every favor and earthly blessing. Okay, kapain po insampa song koros makanane po insampa coach kak kiyangog. Amen. So coach pil kakak pil receive abundance mainta abundance in the finance area. Okay, kakakaleti poitan nan yata no pil talian money tama kanane ang money kabil kak receive limpa kakak pilaleti limpa kan kauno nana more. Amen. Main ko sangka korosanga sangan me coach each niyara lap okay sangyo makana nana more kakakaleti sang ni poson okay niyampan lukwari kauno kabanaleti ibang prong kachamang chanian so magcha lukwari angi with the rightful heart kauno ba isapang. Okay, so for example leo may bang kiyang chakam sangkila dami melan eyo kiyang chamay sangat kasampalan receiving the word kichana aleti masano po masano mepan mawuya kamerain pa na chamor masano mepan the light. Okay, nan al roch nan song yung magchasosola kichana nakilang nan masano bang kawit kicha. So kam sa kalamiman kiyang kichayay nan pukan Mark kay sakralaw pay sa kuno rachikilel limay sakryaw wasakas ko saya tuwan mauren all mature kas ko saya tuwan mauren partumos ikamelele uya wasame sain salong kicha kamawiya la all maskun partumos. Okay, kas ko siya wasa sang nan rachuchik pay sa kuno nan Mark 10:46-52 ma kaysak iralawt pay sa kuno len limay sa kriyaw kas ko siya wasa Jesus kamawiyala all maskun man iray larin lel serko ani Jesus o sa palmachon patangko o pekon kalay muneo kach ko yisang nang kanimo yech all maskon sa mama man at apartumos na intimios
we momot lemanialo o we bakbak. Okay, so ikas ko saya last week tuan asking. Okay, so chakak relate ang mo renola. We momot o we bakbak. And so we magchakan bakbak we kichanane sawas. Me coach kichanane. Ka baki we ki sucharem. Tama ka baki ka mamia. Tama a lap. Okay, we make us ko saya ki last week tuan asking with wrong motive, asking with wrong intention. Kapag may coach ni sapong, pwede kita kakak pwede malap siya yung aniki, ka pasan kita makapilmen yang aniki. Okay? Kapag kapakap makauno pilkunutan, pakpak makoach kin peranki, ay so makachal paki out of nothing, kachal pako po socha wap chay pako po chay kamelala makoach pangkach kiyang kachal. Asking by faith. Kaya rana chiman sa wasakang cha, yamu wana chapan receiving the word, receiving by faith. Okay. So uya momot lumanyalo, uya pakpak. Niya rongata me Jesus men Nazaret me kach kola, ap warta o pachowan. Main Jesus kisan katauta kan tepich, kam kachin kupraya. So ola kasalayang kichawa sa partemos me asa kasayapan history te kasayapan yata no an Jesus sa panaynay. Okay? Kasayapan tepich. An so me erongata me Jesus kach sa luwasaw na Nazareth warta I pachuan maing Jesus kisang katauto kan tepich. Okay? Kam kachin kupraya. So once erong asa. Kaya yang erong asa kasayapan Jesus tame Jesus kanwiya. Ime confidently, bold na lukwar lang, ipakre kam kachin kupuraya. Chaman ikas ko siya ko to, process in faith, chapsang niyam wrong, kambang kameleleta na na mongyong. So you hearing, ko kamelele believing the word, ko baki, asking, kaban receive. So ranach, chakas ko siya tuwan, receive. Mechocho ap kitawe tapwen nan la. Aya apte kalau tela warwar pachpachowan. Kamu makisan katauta kan tepich, kam kachin kupuraya. Amen. Jesus aru uti o masani. Kumail karetong ya. Iray lari pachowan na ngolo. Na insana maula. Uta tanaken pacholare. Amen. Imen tintaning kapano meutan. After the asking, there is a receiving. Murinam pangken paki, utan kachan pasan kita kasik utang chapanaleti. Okay, istumen yang wiya sangan som pakpak may ban pakpakap kasar. Kasaway cha sasama apan pasapang teso. Okay, pakpak koros makchan wiya kamelalapan makchapanaleti. Isang may kaskasayanan ya ningkapan. Lapilo kayang creek menta lambano kawewe received aleti nilo kayan creek rakosaya lambano wewen lambano kaiteken passively take something the kaiteken ka wawai taka awyawi ni suchakasikpa up ainso maka baki taka wiya ka actively receive imaman me wala wiya storya kasaleyang kichame he was so active utana ngang as chopil but passive wewe kapang momo chamo korong me Jesus kach ko to ko yang kilang ko men mang lalikin na mongyong men maula imenchano Jesus and mang yata me wiya momot wasa. Okay, taksin lukwar mangil chikichik actively me lo kayang kriko kaskasaya tuan lambano ola so chakachapan ki pokono lingor kia inanen mosaisay ta rakitawe ta lingor rentayang anen la. Okay, apo so chapotame anano a boldness oima ichar kama saroti. Okay, apo lukwar lang Jesus. Ariyan sa will magkachapanan kisanga natituto. Magchas siya kachapan ki. Kachapan kapakap. Kachapan saroti ki mo naramas po ki kauno.
kecapan momoy sali al kia chaposon kecapan lukwar yang kauno ngila capan ye war kiang kauno kap nga kauno imomona capan kelang kauno abang korongai keca nan pungan pokono ainso me partemos lukwar la okay irailintangan nennen la esyo nennen la Jesus korongeta an partemos a lukwaro Mengkoy kamelelemet, he was actively utana menaleti dame inangana mongyong dame men pito isang lala. Apte kalautela warwar pachpachowan. Kamu makisan kataw takan tepech kam kachin kupraya. Jesus aru uti o masani kumail karetongya. Oh, praise the Lord. Ang yaw tani watwate kwasa. Okay, purang kakela kay mo rin solang. Ya mo manay can catch attention in Jesus. Ya mo manay can lukwar langi. Ya mo manay can kasay langi. Okay, this is a very strong faith. Posonin partumos makasaleta ma. Ay so me kalaute lang ila lukwari. Okay, Jesus korong Jesus uti. Jesus uti. Okay, nan markikan. Puti ang olman na chomasa ni kumail karatong ya. Iray laro pachowa na ang olo. Na insa na maula. Uta tanakan pachola re. Pichipitcha kasa sakito. Uta o pachola ren Jesus. That's active. Okay, i moment passive or active. Eschopil malmalaylay. Eschopil momoy suwat kita te wiyawaway tana pichipitcha kasa sakito utay ko la rin Jesus. Amen? Amen. Jesus ap kayo na mamasa ni tama ka mauki iyan wiyayang huk. Main kok kichal matawa me Jesus so cha mangi tama wol man na chanane Jesus mangi. Okay? Apu yew sang makasampal me kauno men kaskulik chelta na child poson. Jesus ucha panaw tacha wiya mekoch. Okay? Ima karata pilel na child kapakat. Jesus mangi artame may so mangay kotongi mangi may yanane ni man maula. Jesus ucha panaw tacha kamawiyala. Kupurki yan kosang nanaway yan katete tame ayanan. Ime kakao tacha kamawiyala ola right away. Itok renola. Tama ka mauki iyan wiyayang huk. Maskuno sapang pachowan. Main iman purang pachowan wasa. Main ko wasay ko sampal kita na iman purang pachowan wasa. Wat kiyola kilang wasa apsola kilang wasa. Puemen purang. Okay? I want to see again. Wat kiya kilkilanger wasa ko to isola. Jesus kachin masa niyang, mamaw pat pasang amposanen kakela kayo katar. Amposanen kakela kayo katar. Niyan sa wocha, pat pasang o kailangan tawasa, iyari itawen la Jesus na niyalo. Praise God. Amen. Good news ang kachamay sangaj. Okay? Imanintang kachamay receiving, eusang may mangkam sangkila. Aleti, receiving requires a right inward attitude. Kachan ka kaleti pasapangin acha pakpak. Okay? Kachan ka kaleti pasapangin acha pakpak require te kachanan ki en pasan kita pasan pong. Okay? Right inward attitude. En pasan kita pasan pong. So, aleti masan en coach require ang kacha pasan pao en pong mon silang en coach. Imak chawat-wat ang kuwasa. Anso, yamoman pasan pong. Anso, makacha ko tong kauno. Especially mauran partamos. Anso, me koto te rong me Jesus kot selina Nazareth. Anso, me yang mimo kinin. He came with expectation. He came with expecting. Kota niya kasik. Kota niya onapatar.
pueden aleti ya maula. Amen? Iyo sang mo ikaping kiyang coach sa polmamasan and may sangach nan pasaya pa knowledge. When he came with expecting. He came with rightful heart. E kamelele, e koto kasik mabanaleti ya maula. Okay? Bakta pa magchako tong ren kauno ko to rong masa ng coach ta kula monti na nim sarawi. So chakasig. Icha magchawi ya po check mark. Kula cha monti po en po ita maran wa chiyang sarawi. Okay? To cha wiyala application na wiyala chiya ka wiyala kasanti. Nana child more magchela nane kula ran sarawi monti na nim sarawi. Pueki yan kakacha en po ita me yang sarawi. Ibanintang kicha me imakartak cha shokinaleti. Tepil wiyalar chiya kong kicha me ibanto ta cha yang rong masa ng coach ng kauna patapwe and fulfilling nanam kanin senamao ta kan otacha nanam matamataw nanam kokon me iyang rong masa ng coach ranach. Mangkok chaka kuya rong at makcha sucha pan pasan kita rightful heart. Magchabil bang ko to rong masa ng coach ap sucha expectation and kichana leti. Masa ng coach fil bang ko to makola mo imakarita kichabang kakuya rong at chasya leti at chapasapang. Puwe kita sucha tuwa cha tama moren parte mos kasaliyang kicha. Ay so magkicha ko to rong masa ng coach kasig results ang nan masa ng coach. Kakoto rong puwe kikanane aleti. And so wasa anano. Amen? So, ikasampal ko wasa moren partomos. So, asyan kasanga natitutin me itirin atapt a wait. Asyan kaya atitutin may panawi ngoy kilang. Okay? Itirin atapt the attitude of wait and see attitude. Asyan kaya atitudo. Mau ipan awicha ngoy kilang. Machises ka kama. Bakta pa te meta pa recha magchabil koto ren kauno yang rong masa ng coach. Kicha uye. Rong apa uya wicha. Tama chises pa uyang kicha. Man ko chises sucha pa uya me coach masucha cha kasik pa. Magcha sucha kasik. Chises en uyang cha me coach. Chasukak momocha auyawi. En uyang cha maor me coach. Chises kupurke kicha ninta me coach. Kichan kasaleta cha poson. Kichan koto niya cha kasik. Okay? Ar mauren partomos may sangach. May man kakela kaking chow kaim sangkila. Word of encouragement ang cha may sangach. Okay? Kicha kotong Jesus with rightful attitude. Ni wiya ni basan mapong. Koto re kasik. Changa. Okay? With great expectation. Re, lingar-ngar kiyang temo say-say, ang ilaw ta. Pwede kaya nana. Sucha kachapan ki ismamimimpa ko. Pina maur me kasampal kaya naleti tame anane. Amen? Kachater, kachapan ki, kachater, insonoki, ismamimimpa cha, nang klokach me kaskasaya. Okay? Sang kan may kasaya sang ta magchakak receive, magchakakaleti, sang ren kauno, sang nan masa ng coach. Chakakaleti kamaur pa cha, chakakaleti manaman, chakakaleti acha maula, chakakaleti acha salatakla, chakakaleti acha abundance, okay, abundance uwaki, apan charla, apan tirla, unsakla, okay, abundance in finance, money, chakakaleti, limpak magchawi raprapakyo, okay? Ari mauren parto mo san uya men kaskulang cha may sangach. Ipang kapakap makoman mauya rong masanan coach may sangach. Word of encouragement. Kasaykin cha receive. Sang koros makamau kana na maur ipanintaway ma. Kanane kaunapan mapangkiyang ko anana basan eta maur ye Jesus Christ. Ari ipan anki yan sa umama kasaykin siya mo itang Christ ang maur pakeo. Makasay receive Christ as your Lord and Savior. May sanga chiman lukay ang kamoy. Kamor ang kamoy. Okay? Ibang kapakap, kakakalasang kapakap watch.
Kaitian kapanyangala chon kauna pata. Kaitian kapanyangala ananeson patak. So, kapan wiyala panay nain coach, o chapta wiya tama coach kupurke na maurkan wiya. Limpak makapanaleti sang ren kauno, makapamamurki, limpak wachkan bilkakeukiang ang panay na yo riyamkan. Okay? Are kapakapwach wiya kapinam, kapakapwach kasaleta cha makicha asa kamelele kapinkiang kauno, kachkita sa pulmayeras, pola pon lopuo, pueki tipaikan. Aranwach, ipakmang kitipaikan, pakren kaun cheeses, kachilong na nai maur wiyalay kauno ay sangkamor, o wiyakan yala. Aramas, mea kupurki, okay? Sang ranwach ko lay mauran wiya mimere. So, chayo pa no kapakap, wiyakapay na, bukan kakaleti ang kamaw ranwach. Kaun cheeses, kalangan ng kamoy. Ikapinki ang kamoy, amukachin poki la tipaikan. Makaki ang ya tipaikan. Kamkachin polar, kamkachin sariti, o kamkachin yasata. Pokam kasali ang kich, wana mo pakang kich, o ach mauran kak, anak maurunsak masang remoy. Ipaka kami yan makaki ang ya tipaikan, irichingatang kami wani mo na maur ranwach. Kamkachlong, kamkachin kaunta ay maur, kamkachin wiyala ay kaun, o ay sang kamaur, sang ranwach kola. Kamkachin wiyakin yala, aramas makamkachin kupurki. Kamkachin kiyang ya kelain, kawaitay maur, sang ranwach kola. Kalangan ng kamakaun cheeses, ikiyang kamakaping, lengan wow. Namarwach ye Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ng kauno, kapanga coach, iyay pakpakang, kachail koros, kachail menlaw patan, kapakap, tatong kiya chail poson, kamelele tama masan ng coach masani, o kachail kasik, ang so makachail bakik kachail kasik, tuwa cha partamos. Come with expectation. Kosa sakito, ni pitch. Okay? Changotong ren, kau naman may asa, mawawa, pasapampan, tame anane. Song tame ko wawa makanana kasasang na maur, marasang sakitwach, ipakikan kasela. Kachkachaw wiyuk, kasela. Kasasanguk sa tame anane and pulti, ko changa Jesus. Amen. So ipakikan tau taklak isa kayo yang rong kaskul masan ng coach maban kakairata acha posan o ipilpakirem kan melaw ko lang ng YouTube pil share ang panay kan paran yang rong rong masan ng coach. Amen. Are kalangan ng kauna may sangwa champil yang tunin. Lord, bless each and every one, oh Father God, on the screen, oh Lord, na mabiltote yang rong masa ng coach. Iyay kapakap maing sam, ach moro, Father God, example in moran parte mo sang kich may sangwach. Lord, ach posan, oh God, ach receiving, oh Father God, and actively, Lord, that we will seize it, oh Father God. Maing sam sa suchapan, passive, oh Father God. Sa suchapan mumutaw yawi, oh Lord. Apniach paki sa kamelele, Lord, masapanaleti. O nanach kamelele processing, Lord. Aw yawi ach receiving, Lord. Apan tuwecha mauren parto mo, so Father God. Maing same, suchan nenen lacha. Maing sangabol, continue lukwari kami, oh Lord Jesus. Ach posan, oh God, and pasan kita the rightful attitude, oh Father. Masapil kotong kamo with expectation, oh God. Niach
Kasiko, Father God, sa senteran ki attitude and wait and see. Sa teru ya momot, sa teraw ya wicha o sen kilang Lord mapampoy tataso. Ap mang sam wakito Lord Jesus, attitude and ach more. Mang sam menyan so masakotong kamwi. Once masapaki, Lord sen changoy kamwi sen pokatang komu kapingkan Lord. Kam kamelele Lord Jesus. Pokam kasaliang kichnan Marco, Father God. Mang sam niyachpan pakian ku poson kamelele nach mong yung, oh Father God. Mesa aleti yero Lord. Sapan aleti pasapangkan o mang sam. I pray Lord Jesus and I bless each and everyone this morning. Koros marong-rong, oh God. Sapan apply Lord. Nan maray nan ranach. Song ewo God and birth na nach moro God. So chalipilipilis merong mang sam. Song eo merapaki. Song eo merapaki Lord Jesus. I pray for this attitude, rightful attitude, oh God, of expecting, oh Father God. San changay komi, san aleti Lord Jesus, sa chupan malaylay. Saban, we are lukulukwariang komi, oh God. Kam kamelele Lord Jesus. Mo naramasakan masapil mo mong puy kila, oh God. Trapang kitaway kij. Sa suchapan rongap sa pangkalangwang komi, oh changay komi. Puy kikomo me pangkiyang kij, pasapangan Lord. Achananakan. Kapanga komi Lord Jesus, may you bless, oh Father God, each and every one, oh Father, nan maray nan ranach. Bless them day in and out, oh God. Arailanan korosiyay kapakap. I declare and I decree by faith, Lord, they will receive it in Jesus' name. We give you praise, we give you honor in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Okay, iyay kapakap, nuposon kamelele, me wasama kamimia. Kichan apply tuan mauren partumos mauyakas kulmawang kichamay sangaj. Song yung magkapakinan marainan ranaj. Imanintawe katepan nen la. Don't be passive. Kichapan active, kichapan momon salial kanya chapan kam kamelele lukulukwariang kaun Jesus. Peraperan ki pokchapan aleti. And tuwa cha maurinola rakachayron ki asya kachapan ki kalaw tela lukwari Jesus. Boy kita ongi kamau pani. Pilang ya kamau pay. Saka chapan ki ismepang pilkilang ya rong ya kamau pay. Boy panaleti tame ya nani usang ren Jesus. So kapanga coach riyay ko papa nono karas mepan rong kalangan ng kauno. Okay? Anki kailan coach rem papolan kauno rem ko mamuitang Jesus Christ amor nan maray nan ranach kapanga coach nan lang unsak peran kita. Okay? This next step rongorong masanan coach. Tautaran koros. Mga ran koros. Mamanamkin kang mga paluar, mga maisang sawa sauchik. Kachabilanan palingen, mga maisang sawa sauchik. So namparan ko napta, kakak mga maisang sawa sauchik mo, pilkula na YouTube, namparan ko napta, po mga maisang sawa sauchik pan, sawa sa kakairatang poson, ran koros. So kalangan ka no coach ang kachin kapayata, kamuyo ang mapanay nan maray ng ranach. Amen.